Yo, there's a boy. Abodi keledi. Eno sisi wajira moja. Artoriko. Oriko. Aje. Hapo kwa kanisa la Mungu. Dai nikiagerete. No kiagerete era miaka igana. Miaka 17. Kihiko ine. Ni. Wapi? Na wewe. Ati ando magiana era miaka igana. Na mwaka mboneta tu. Ego mama ikrania beko. Ose igoneke. Nekorera. Udaisi mwati ya 17 ya maisha nime. Oh, oigo do koinuka. Luki horo sura kuritate. Daigua ujo gereigio. Daigua wa moi hoko. Oigo atia. Wona atia. Ndona no kiambiriria ngwaci nyingi. Ugena na kwa hinga. No le hure. Tondu arauga ni omeririe ri. Umenya umuthi ni gwo mwacemania ria mbere. For the first time. No ni kuratuika hetu miario aritie. We kanitha ukiina. Na miario ni nderirwo ni Samizi. Na kera ndakiririe. Samizi wa mwirire atia. No woni. Woni waku. Ugate. Ora. Giona Samido ri arora washiro muno. Ko. Twekane na kwa JJ. Mugathikane na kwa Bishop JJ mugathikane ucio. Agikate. Sabiti yele watu bilegia na mashiri abacio bakumwira. Ukimwira atia. Ugikate. Ya kero no. Kile ya. Ninga kere. Kuga mukora arorete. Ya te ndo ze. Niki arora. Dadi ni yango ya kindu rwiro mundu no mugima. Ugenda kurora maguru ri. Wikaga atia. Ugenda kurora njero gikaga straight. Ugenda kurora kiogoro gio eki. Iguru ru ndakorire Samitu gimani. Haria ndirani kurora. Arore. Ngezi rora ina atia. Ukiuga atia. Ato nduru ona tari. No kaiwo. Na tikai. Kinanda kia iwo gai. Gai. Ugishothia atia. Wemaga muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Maybe TV nguragana wa mucie wigue wi mucie ngetomuro wa Kimani wa ithaka wa njini ni akoragwo agikenia ingi ina itheru riake no muthenya wa ira ni marakiri na muini guthi uikaine ta Shiro wa GP haria arakihoire mataro ma kihiko ina haria Shiro wa GP arakimurire kihiko-ini giake akiri na miaka 17 ithaka agituika wa kumaka muno riu andu marakorwo makiuria atiriri hihi wa ithaka njini na Baby Top hihi ni mataro make haria ma kihiko hihi me thiini wa kihiko ini kiuria ingi makoretwo makiuria muno thengiũ muno ni ndu wa kwirora video no comment hano tikuga gushare Miaki na Maybe TV.